Kuble yafi baro. Naga city jong Polish ki Hebrew kala nong khatlai the khot basan ni pule kumne. What itang yaga pisa. Reto hun kat ba fidon namar uble ula ong ngannam yano yafi ne ngannam lendet yafi. Kane kapor COVID lockdown jinjar jing susi jing dok jing sngo kulmar sngo kudlat pet Paulus ongkum noingi to hun kat ba fidon namar uble ula ong ngannam yano yafi ne ngannam lendet yafi te ban sungtu kamshay gane ngin pai Shaka city jong Paulus shaki Philippi kalananga basao dukot kadwe wongumne ngamong yakane namar ba nga kerdo namar akano gano ga jinglong ba nga shem ngalahikai ban sngo hun right Philippi ga jingem jong Paulus pokot kano ki jinge wala shem ga jingem jungu rewongumno nga sngo nganang ban sngo hun te nga try na banda jungi ru hagane ko for COVID ni barang ishan jinge jinja war ki jing tre kila kang don lat ban le ye tang ki kam ki barit baria hayeng but ka jinget jungi kedi belong na ka kitab jung Joshua kala nong ka baningkong de khot basan ngannam lendet ne yeno yefi kumba ong na ka city jung Paulus ki Hebrew te kane ka jinget ni boron ni de bandon te filaban pulai bat puson daga bapundon kam yakini tinjung blay hakane ko por jo jinge tel rangi kuslai kan noro kanam don koi pat kalat kat badang don lockdown nimyo bantre kita kibadon ki dangdon kibe kibamdon e sisya kataro ngilaya shakmat blay un nam yeno ne lendet ne yeno yepi kane ga jinge in bad scam but ngel scam bangi pulai bat pusan rangkat bat kini kitin na ka ditama thamai bat barem ngensa yo jing sempang bat khamtam jing tingen bat ublei hi unsakal kodo sumasker yada yangi agateng pa barukun baru mensimbakut amen